sih. Mulai milih Oke. Pas mono. Kangkrengane. Gede iku. Wis ngerek-ngerek ngono. Gedhe ta ben. Kerapu. Engko ora malah cok. Wis karo dukel ya. Pas iku. Iya. Jangan aja. Iya. Dirasakno. Rasakno. Iya. Aja dengeti ya, aja dengeti kok tok dhewe. Ain matahari aja nan. Aja dengeti kok tok dhewe. Menang. Aja dengeti kok tok. Jangare diwalek we, Bos. Kok kan kowe mati matahari. Cancang kene. Lah. Kerapu. Mantap. Mantap, Bos. Top ya. Kerapu. Ain leader kakeane. Oke, mantap. Strike lagi, Bos. Oh. Mantap, Bosku. Mantap. Oke. Oh. Ini, Bos. Mantap. Dua jari. Dua jari. Ana masih krum-kruman lu, Pak. Mantap. ya. Oke, strike, Bos. Gede iki ya. Mantap. Gede. Mbok sotek, Bos. Pokoke kena gede. Yang ngrasakno dhewe, wah cetha iku. Blocok. Bismillah carry ya. Bismillah mau sembarang-barang. Loh, sembarang-barang. Walasane mentelung ngono. Oke. Mantap. Mantap. Cocok, Be. Wah. Blocok. Blocok semono gedene ya apa kuwi. Wae coba. Oke. Mantap. Berapa jari, Om? Be. Aku tek kudu ngiyo kene, Be. Berapa jari? Dua jari. Aku kudu ngiyo kene aku. Ya, Tiga jari oke. dulu, 3 jari ya. Ya. Tapi jenisnya Oke. podo. Ane matane ya caone nunggu suwe. Mantap, Bos. Strike lagi. Mati ya, Cah. Aku santai, Bos. Kau ngedendaki iku piye? Dope, Mantap. di Be. Kar, mentelungnya ini loh Kar, saya bikin kaki, kamu bikin ketagihan Kar. Kar, mentelungnya ini loh. Walasan UL iki. Oh, kerek. 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 Wah, apa itu? Kelihatan putih. Gede. Mantap. Diangkat. Ya. Ikan masuk angin. Ikan masuk angin, Bos. Kerian. Dinding. Mantap. Iwake dinding. Mantap, Bos. Blocok. Oke, mantap. Bos. Dua jari, mantap. Sip. Oke, Ora ono jiko. strike, Bos. Mantap. Ngerek, weh. Mungkin ini piye iki ngamuk iki? Kencenge sithik, Pak. Weh. Acan bener, ngalih lagi gelem. Wah, garing kok lagi. Buan. Katanya kok blocok. Mantap, Bos. Aduh. Wah, lah, jambu gede. Ya, oke, mantap. Berapa jari, Om? Rong jari. Rong nyari ya, oke, baik. Oke, mantap, langsung. Nanti Pak sik. Jion. Kene, Bos. Tak dekane, Bos. Daki. Ancen. Mantap, Bos. Langsung nyambung. Asik. Ale rugi. Oke. Mantap. Tunggale huke iku. Podo pelek, Pak. Kasihan iki kok
temenan, Bos. Ora usah banyu mili lah we. Wih, Banyu tenang. mantap. Banyu tenang ae. Aduh. Atuh, pegel Pak De. Aduh. Atuh, keleke banyu atuh. Ayo, Reng. Ya, wis aku sponsor wis no. Ya, oke. Wah, bocah tanaan. Tamis, Bos. Wah, lah babon. Asik tunggale. Kodok. Mantap. Me pedot ya, Bos. Me pedot. Ngendok kemalan. Maaf, Pek. Loh, ora shot iki mau. Ngendok yuk. Berapa jari Pak De? Diangkat? Tolong jari. Ngendok kok. Rokok sik. Wah, 2 jari ya, oke baik. Belum kapure sing ana selarat-selarat. Iya, he. Imam ya. Halus bae, halus bae. Oke. Halus, Mas. Mantap. Jumro kuto. Babon. Ayo kena, ditarik Nah, iki tekuk. nggon kuwi, nggon. Nggonmu katut iki. Main awan temenan iki kancane. Rezekine. Ini sor perahu. Pancingnya podo iki. Hmm. Iya. Kursi mamut, main siang. Main siang. San bolo. Serangan apa ikan yang mulai naik? Mantap. Ayo penutup. 2 bagian lengkungan jorannya. Kita betok. Dibongkot dari sana. Posisi pemberikat kalae nyumber dia. Panas aku. Nepok lek. Ora. Sipal. Yo. Baune nepok lek iki. Wis Biar Akas iki. mainannya. Makno, genah ya. Wih, temenan gedene semono, Le. Gua gede nih. Ra ono musoe, ra ono musoe. Krapu we. Krapu we. Krapu, gogokan. Dedek kaya lho cak deh. Gede-gede. Iya. Kelen turun jurane mbekan. Ngeran aku ya. Mantap. Berapa jari, Om? Tolong jari. Oh, 3 jari. Undak siji. Oke. Boleh, boleh, boleh. Mantap, Bos. Sip. Double strike. Tendangan giliran. Oke. Nerak krek ya. Depan strike, Bos. Cocok. Mantap. Wih. Tanan berat kenceng. Mas Yuda. Oke, masih. Gas. Ayo syuting loro iki, Panjer. Iya. Yo, anyen anyenan. Tekan, Bro. Spotnya Mbak Zumar. Kamu keleplok. Waduh, kayaknya aku nyaku dulu. Lu keton ngarep pengeti ngono kok. Mantap, Bos. Wah, udah. Ini udah. Apa kerapu atau apa? Tunggale. Satu. Ya, oke. Mantap. Oke. Berapa jari, Bos? 1 jari. 1 jari. Ya, oke. Ini nomor 1 ya. Ya, Dalam oke. satu jari ya. Halus Oke, tap. dinikmati, Iya, oke. Kerapu. dinikmati, munggah, tarik, ayo Wah, neng. kayak TV ya. Iya. Tapi wah. Ono rasane ih. Mantap. Terus mana? Ih. Nah, ono Geng. Wah, walesane digeti walesane. Shit. Dikai suara sithik ah ono krek-krek ya. Shit. Wah, muncul lah sejenis ini kok. Ini Shit. takaran nih, Pak. 2 kilo lagi ngerek. Shit. Kerapu. Shit. Dulu ya. Kita banyu sih. Aku demi kowe nyoteng lho perak ngene iki. Shit. Wah, kok Mantap. kita wasitan Bang. Kang Isar kok. Ah, Wah, ora apa itu? lapu. Aku. Kok wis setengah menit. Betul. Wah, iya no. Wah, gede temenan. Mantap. Kerapu lagi, Bos. Wah, shit entok kena nih, Cak. Sip. Muncul malah payah. Oke. Pak distrek lagi, Bos. Jono sik pe. Mantap, Bolo. Loh, lah. Katanya gede sih. Oh, kene. Tanggung iki. Ono entuk. Tanggung. Senen belum? Tadi buat sih. Oh. Loh, oke. Sorry. Mantap. Blocok lagi. Tanggung. Oke, Bosku, mancing hari ini sekian dulu, Bos. Tadi di tengah arusnya kencang, anginnya tambah kencang sampai ini teman-teman gajah semua, Bosku. Coba main di pinggiran sebelah Pulau Panjang Jepara, tapi ikan kurang gigit. Coba di dalam waktu, Bosku. Semoga nanti masih ada ulinya. Mantap. Nanti lihat hasilnya di darat, Bosku. Ya, ini hasilnya, Bosku.
2 jari ya, 2 jari ya. Ini kerapu mantap ya, 1 kok full. Ini pelakunya ini. Oke. Ya, mantap. Masyaallah. Iya.